Babolungileyo sezulwini siyabonga ngoba uyasithanda siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu. Sicela ube phakathi kwethu ngenxa yegama lakho siyakhuleka. Amen. Amen. 202 Nkosi Jesu ngikube phakathi kwamalingo athumayo ngindawo wena thanda ngifihle isiqondiso esakho Nkosi Jesu ngikube njengengane thulisa ungathulisa ulande amazaya lalela uma uthi thulani wena mbusi wolande Nkosi Jesu ngikume ngabondela okwini namaza ekupuza esithaku kuphumla nangicike esifubeni mangize uthini ungesabi qhubeka Simile sinjalo asibe lomthandazo. Baba wethu oyingcwele okhona ekhaya ezulwini. Mali ihlonitshwe lidunise igama lakho. Siyabonga abothandekayo ngalithuba bona baphakathi kwethu. Sibonga langelanga langesabatha wasipha lona nje abantwana bakho. Basikukhonze sikudumise. Siyawunxusa ke ngalithuba bona ube phakathi kwethu. Sinikela ozasipha ilizwi sengani ungakhuluma ngayo. Xothela umubi khatshana bala asinike imicabango lemkhumbulo ingaphathanga nelizwi lakho. Sihlambulule ngaJesu. Usenze sifanele izulu. Ukuthi siyakhuleka. Amen. Amen. Ukhonumzika Jehova omiyokuna phakade ongena abakholwayo ngiyawuthanda lo mzi eJerusalem 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 lemenja eJerusalem 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 ilanga ngizophakamisa amehlo ami ngangingena lo mzi amasango alomzi mahle nemigwaqo yegolide uJesu uyabusale ngiyawuthanda lo mzi eJerusalem 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 lemenja eJerusalem 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 ilanga ngizophakamisa amehlo ami ngangingena lo mzi sihlongozani nikuJesu osithethelela sonke sohlala naye iphakade ngiyawuthanda lo mzi eJerusalem 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 lemenja eJerusalem eJerusalem eJerusalem
Salubonani. Salubonani. Salubonani ngegama lenkosi. Amen. Siyabonga. Umbuzo lo kodwa impendulo nyakwazi ukuthi liyayazi. Cela ukubona abakhula bechaywa. Umbuzo lo angilanda balawo engulanda ukuthi ngikhaya kumama lo baba ocha kakhulu mba. Umbuzo lo ngihlala ngizibuza omama bahlala bechaya. Bijamjalo umntwana senjani? Chaya kuyachingelwa kuyathethiswa. Uyagcina ungasakwazi ukuthi enxele lapha kuliwa lo baba la. Ekukhuleni kwethu sike sawona uyazi ukuthi uwone so la uzoqhuqe la kunanzelela kumbe wone umzali ekhona kumbe bengekho nxa izikhathi zokuthi babuye so sezichaya uqhuqe so wedwa uyabuhle so unyawo luqhuqe so uzulufithizele phansi ubulokhu buzu umna wakho ukuthi sebebuyile ubaba usebuyile ye utheni hayi kakatsho lutho qhuqe sibili kumangalisa uzusubizwa hey Mlamleli vele le face yakho lokuhamba kwakho kuyabe sokuvele kumbe kuxolisa kumbe sokumelela ukuthi uchaye base bekuchaya abantu abamnyama kasi asichawe isikhathi esifitshane sichawa isikhathi esinjani isizathu sokwenza sichawa isikhathi eside yikuthi umuntu okuchayayo ukuchaya ekhuluma ibala lebala liloswazi la ngithi ngathi ngisabu ba uyazi lapha aqeda khona then nxa uchaba khona phana kube sokusiba lomunye umuntu obuye eceleni lapha athi vele lo ugangile le khumbula vele lo unjani aqalise kuthi kuma kuchaya ngiyamangala lapha nxa ngibala iBhayibheli kuIsaiah ngu18 ngizibuze kuRomans iBhayibheli lithi sonke sinjani ngicela lokhu kubambe lokho noma uchaye wagqoka wabulalela namhlanje le perfume wachaya anti kule inye ngaso yamalanga wonke guest day sethekele nxa uthe unxuswa la wathi ngiyesabatheni wathi lami yenze njani ngibulalele nxa ubulalele so inxe uthuthu uyangena so ubona abantu bethalaza ubona bazwile Bible lithi umuhlu cecile kulento kumele ube yazi umuhle phandle but phakathi kule problem sonke sonile sifanana lobotshiweyo la ewonile lo ngabotshwa kunjani but iBhayibheli alithi ukuthi sonke sixhwalile but thina sike sachayela ukuthi kuthiwa lo unjani vele uxhwalile lo vele unjani ngakho la ndiscover futhi sengimkhulu ukuthi abanye abantu bakhula belamanga ikakhulu ngasala laye Mrs Dube ekwazi ukuthi ubaba uyabuya ochayayo uyezwe eqamba amanga umuntu omdala but ungela luthonga leyo uze sithi kasathumeki yena ungela even one day lapho wakwala khona ukwenza njani uchaywe sibili thawuxhwalile but ukusela lapha kulombuzo la kumbe kule nkulumo ayizange 1 iverse ngu18 sonke sonile mana mfakela la amabala sonke siganyile sonke sixhwalile vele ngakuyavuma ngasihlala sikarajiwe ngomlimo eceleni kokona kwethu khonapha thuchu nangu usathane umangaleli wabazalwane ahlathi vele lugangile lo
ngapha wonile nangu lo muntu osezongezelela ndina kanti kubona lokho ngubona liyakubona yini nangu lo muntu osezongenza njani sezongezela nxa gezelela lapha wena uphambili kukaNkulunkulu omoneleyo kumbe nxa uNkulunkulu ekubiza akubiza ahlakutshele ukhatshana ukuthi kubizelani malidumisa igama lenkosi athi yena come let us reason together. Ukhona ole NIV wonile ngendlela emangalisayo ngapha uyaqhuqutha uNkulunkulu uzangichaya njalo ukona kwethu kuthiwa inkokheli yokona kuyini vele kumele ungona ufe but umlimi nxa ekubiza angakhulumi ngokufa athi yena buya uhlale lapha sixoxisane. Ukona NIV ibali NIV Isaiah 1:18. Come now, let us reason together, says the Lord. Though your sins are like scarlet, they shall be as white as snow. Though they are red as crimson, they shall be like wool. Siyabonga liyazuthi sibizelwane. Izono zivele zibomvu ma, zibomvu. Ngaye ngizokuthiwa abantu banamanga aluhlaza, umuntu aqamba amanga azabe lekhala amanga. Amanga azabe lekhala eqamba amanga, blue line. Manga aluhlaza tshoko. Kulabantu abazonda abantu, kulabantu abanyeyayo, kulabantu abenza inhlobo zonke zezono. Vele sonke soni uhlezi khonapho inhliziyo yakho inhliziyo yami busy process isona. Uhlezi khonapho ulomzalwane ele 15 years lingakhulumisana. Ngaku zami ukukhulunyiswana uhluthi hayi ubani shwali ngixolele uNkulunkulu angixolele siyahlangana ezulwini. Nxa livele lilanda indaba yami lona zibani ngicela hleli izihambele. Akula sinjalo ngaphakathi kwethu but uNkulunkulu olomusa bese sithena mamo lapha babo lapha mfowethu dadewethu. Hayi angilwi lawo. Come let us. Wazehlala lapha sixoxisana. Ngubani okwabizwa nguyise? Usuqamla inkomo unyawo elethole. Inkomo elethole usuyiqamula unyawo. Wayiqamulela emlenzeni lapho kungafakeli khona uhlaka. Uzunyoke sithi antu ishwe yamazi. Ate buye vele town ngebhasi usikhube. Wesabu kuyamhlangabeza uhluza umama esemtshela umama ukuthi into enziwe ngumntanakho. Hayi lina likwazi le. Lezo tempilweni kulabanye abantu abakrenka abantu wena ungaboni. Kodwa umkrenke amlungisa amfake kwenye imuntu ezamsebenzela umuntu lo. Efika so ubaba the angathola ukuthi lihambe njani umama ahlaqakeze azigoqa azifake lapha izandla athi into enziwe ngumntanakho angilankani khona umdala ahlakhangela athi wenzeni athi inkomo liyane okwalotsholwa ngayo no liyazuthi uqaliselwa okwenzela ukuthi amlungise linakalizwa liyezwa yini amlungise azamfake lapha mfuna khona umama ufuna wena udindwe lapha liyakuzwa yini inkomo okwalotsholwa ngayo bani ezeleyo itholela isikazi uyiqamulile xa kubiza umdala uhlala lapha abese sithi hayi asilwi asike sixoxisane ngendaba yokuqamula inkomo. Ngicabanga ukuthi ungabeka iphika phansi uthi ubusukhangela umama uthi wakhawo. Sizobe sithandikayo ngicela nisukubambe lapha ngicela sihle sukubambe lapha sisuke endawonye nxa ulapha
uphambi kobuso bukaJehova sibizwe ngumlimi usibizela into eyi1 uthi wena uyisoni omakhelwane bake bakhulume ngawe uyisoni emsebenzini bake bakhulume ngawe uyisoni le church sebekukhangela kubi but uthi yena ngilandaba ukuthi abantu bakhulumani bakukhangela njani woza lapha sixoxe ngifuna ukuzwa ngawe ukuthi kathi kwehlula ngaphi then bese ngikutshela ukuthi mina ngizakwenzelani lezono zakho usuziqambile noma zibomvu haleluya setekeli kulonkulunkulu le solution ngesono sakho noma zibomvu hambona so advertise into lena yake ngizwisa ubuhlungu ngabe advertise ivanish ubone si advertise ngamadoda amadoda advertiselani vanish mele uadvertise abafazi bafaka ichakalaka bafaka ichocolate bafake nani base bekufaka ukuyivanish kwakhona bafake emchineni uzabona okungama chatha konke kuphela lokhiya uJesu wena uyalapha lempilo yakho egcwele izona ezakho ngiyabona sezibomvu abathakathi nxa bekhuluma ngobuthakathi bathi bona bangcono kulawo abaqambi bamanga elayinini church nxa befuna ukuwaqalisa wabo kodwa bathi bona bangcono hayi but sure noma kuthiwa ndamanga angeke afike kubana wami abe sewaqalisa sihamba sonke hayi noma kuthiwa ngiyafeba angeke ngifike kubani abe seqalisa wena usuwesi kulabantu labaqalisayo labaphakathi kwakho bayenza bekholisa bekhululekile ngoba bango number 4 wena ungu number 1 omdala bese sitha kulandaba noma unumber 1 uyasihlale phansi isikhuluma ngilayo ivanish eyokukhipha isono noma sesibomvu ligazi lami leCalvary Luke 19 verse 6 kusiya ku9 Kolenye indoda iBhayibheli lona wayefuna ukubona uJesu igama lakhe kunguZakhewu waye tax collector ngaleso sikhathi ama tax collectors ayezondakala ngezizathu ezimbalwa babe sithi nxa be collect tax bafake lenye imali phezulu nxa sikhuluma nge-tax eZimbabwe anti siyazwisisa nxa sikhuluma ngemali encane sonke eZimbabwe siyakwazi ukuthi sikhangela obani Mrs. Smith sikhangela obani amatitsha amatitsha le mali encane uZakhewu izinxa tax afake le yakhe percentage sebemzonda ngenxa yento zakhe ayenza ezazondisa wayagade esihlahleni sithi ufuna ukubona uJesu umlimi ulungile sobe sithandeka umlimi ulungile xa efika so abantu anti siyazazi alias abantu bayakhuluma mana mbuze udla into yakwazi ukuthi uyakhuluma xa ungakwazi ukuthi uyakhuluma abantu bayakwazi xa uJesu ethutsha labantu abaningi xa bekhangela phezu kwesihlahla somkhiwa bahle bambona uZakhewu abantu bayamazi uhlala eJabalala bathi baqhwebana bathi hayi imali yabantu iyahlanyisa one uZakhewu iBhayibheli lona he was the chief tax collector kuthi ukuthi wayefundile kulama tax collectors wonke ayengaphansi kwakhe imetsi wachaya kazanga iphinde wayichaya enjalo echaya imetsi ngenxa yokufuna ukubona umsindisi umntolemali lesicathulo esidulayo le noma egqoka ishort ibhruke lakhe liyabe lidula ukudlula amanye ama-trousers wapaka ibhenzi yakhe lapha wayagada esihlahleni mina ngila senti nxa ngifuna amamengo nyagwegwa nxa esephezulu ngiyabiza abafana bakumakhelwane angigadi isihlahla ngila senti
but ole senti ole degree wagada isihlahla efuna ukubona uJesu. Sethekele bambala. Kulezinye izinto okumele uzenze, kulezinye izinto okumele uzenze eziyangisayo emphakathini. But usuzenzela kumbuzenziswa yikuthi ufuna ukwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Ezinye kasivumi ngenxa yesikhundla sakho. Abantu abaningi asiyazikhundla eziningi, but enye into engani eyasikhweza konke abantu ngulandlord. Lana zelitho landlord nje kuyezwa besithi bona abancane. Ngiyakhuluma nomuntu ongelandlu. Noma ulandlu kule enye into kumele uyenze. La nxa unguswe liloja. Ukubuya uzokwenza ezinye izinto ezingenziwa ngabanye olandlord. Wamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Wenza izinto ezingenziwa ngabo MP okungenele eshedini. Wena ukwenze uphushwa ikufuna lokwamukela uJesu njengenkosi nomsindisi. Wenza izinto mama wena owendileyo ezingeke zenziwe ngabanye omama bendileyo. Xa bekhangele bacabanga ukuthi kuyakhonza ngokwabantu asebephelelwe ngumphako. Wena umphako ungaphelanga ubuye uzogada isihlahla ubona uJesu. Wenza into engeke yenziwe ngama managers. Wenza into engeke yenziwe ngabantu abanesikolo. AmaZimbabwenzi ngesikolo. Yebo ngabona umuntu esenza so ukuthi kalani. Kwaba abantu abaningi umuntu othi abanye abalala ngaba sikolo uyabephinda. Wayephumele 2 secho vese ngu3 atshela abantu ukuthi kabanani. Jesu afike ame abantu bakhuluma ngozakhewu uJesu abezwe kodwa ngabalaleli abesesima address uzakhewu asambena. Nxa abantu bekhuluma ngozakhewu bese celeni ukaJesu babandlovu uJesugathathi gakhangeli zakhewu ngelihlo labantu ukuthi bamkhangela njani. Ukhangela uzakhewu yena njengomsindisi uzakhewu eyisona. Mali duwisi gaba lenkosi. Andazi ukuthi kulabanye abantu abazimbulu othi bazimbulu bona bengazake bakumbuluzele usizwa ngabanye abantu. Wena kazaka umuntu wakhona kumbuluzele but wena umkhangela uphile naye njengani. Abanye abathunganyelwa ngumoya kaMlima azahambe umuntu lwana ayemxolisa athi hey ngicabanga ukuthi uyimbulu. Bengihlala nisizwa abantu besithi njani? Hayi kade umuntu olungile shwa ngicela ungixolele. uJesu kasebenzi ngokuthi abantu nxa sebedlile bekwejisa bathini ngawe. Usebenza ngalokhu akwaziyo ukuthi yena ungumsindisi wena uyisoni esifuna usindiso. Abese sithi kuzakhewu yehla. Enxa uzakhe waphosa wawo. Wayecabanga ukuthi ucachile uJesu uzaphomba yena uzadlula yena bona uJesu kungabi lalutho kwedlule kuhanjwe. Weza uJesu embiza ngebizo sithi Zakhewu. Amen. Zakhewu waphosa wakhutha ugatsha. Weza uJesu esithi gatsha uJesu anti yabona into zemali. Ukuganga Zakhewu ukuganga. Wenza ngabome ezinye izinto uzazi uganga. But wezwa kuthiwa Zakhewu yehla. Ngifuna ukuya kudla endlini yakho. Uyazi ungayithi ngibala isitori sika Zakhewu ngisala uthumisa Zakhewu. Phambi kuthutsha labantu abanengi. Ungatshela unkosikazi ngongela amafoni khona. Kungathi kunzima ukuthi umna wakho aphomu kufika eyi1. Aphomu kwehle renkini abuye umna wakho eyi1. Nangu Zakhewu buya labantu. uJesu labafundi abangu12 sokuyingaki? Labafarisi babekhona abangu50.
kuthiwa uJesu phela uZakhewu ikwazi wakade isihlahla kwakulabantu abaningi abefuna ukubona uJesu kwagcwala endlini esithi ngurume ekitchen phandle kwagcwala bathumisa iZakhewu kathongo lutho ibandla labomama lithini amen umisi Zakhewu engacomplain wacomplain abangcwele hey abangcwele ababengcwele kulo Jesu futhi ngoba bazi bathi ya why uJesu esidlale zoni hey ikamera le iyambamba ngase ngihamba manje kuthiwa ngahambi umsindisi usebuye emhlabeni uzosindisa izoni naye dobha isoni esingumdube la usamfethu isoni esiyimi sicomplain sithi uJesu indaba esidlale zoni nawe uJesu elungile nawe udlalato Mthembo abangcwele kwathi kwaba le nkaratha engcoco sebenguna khona phana sebechinga bechingela ukuthi umsindisi vele umsebenzi wakho kuyikugwedwa izoni lokusindisa izoni lokuthethelela izoni lokugezisa izoni xa esegeza lese singuZakhewu bathi hayi kwabe into ebhalisayo ngaba bacomplaina kwabantu kuyobo Zakhewu sokusiyadliwa bathi indaba uJesu siyangena endlini yezoni labo bahamba kodwa besenzela ukuthi nxa sebe ku meeting yabo mbayimbayi bakhuluma ukuthi besikhona sangena thina ongayisi ukuthi silandwe ukuthini vele singadlani koZakhewu ngeke ngidle mina imbiza yeso kupheka isono izitulo zonzana imali yobusela okudlala lakho imali yamadili kuphela eRoba batangidli mina ungana abantu bakhona bona badlimana Jesu abesitayile akhathazeki lo laye uyindodana kaAbraham usindiso lufikile endlini yakhe malidwisa igama lenkosi indodana yomuntu izodinga okulahlekileyo John chapter 8 babe bebuya futhi abalungileyo bona babe complaina ngoZakhewu sebe bamba omunye umama kuthiwa bambamba in the very act bambambe eqhotshweni bambambe esone feba babe buya la sebemjimbile kuJesu hey besuka la ileko enketha 9 ngale bemthethisa yasazi indebele siyatshela abantu isindebele uyatshelwa uswe njalo ngalisa indebele likutshela ukuthi lizakutshela lebe lizakutshela mina ngiyakutshela libe njani libe linye boy ulaluma qumbi kangelana umama lo bambambile efeva asicaba ngeni isikholweni ukuthi babekhulumisa indebele babuya bemtshela indaba zabo endleleni engakakhandwa ngamatshe wayesethambile ngenhlamba eyinto vele sindebelene ebuhlungu ukuthi umuntu akutshela ukuthi ufuzwe ihlo ngelangqondo uyazi ukuthi nxa umkhayela umdala ethutsha sokuthiwa mina lo baba so then lapha bamtshela bathi befika kuJesu bayebesithi kuJesu zwana asihlali umama lo simbambe sone favor uMoses wasilaya hayi lidakalizwa la uMoses thina wasilaya thina bangcwele thina ilihlo lebandla sisindi uyeza umuntu esithi ngubonile ebusuku kanti yena besenza lebusuku batho kwakho ukubona ku right lali kunanzelela okubi ngokabani ngoba behambe landela abantu nangu umama obanjwe in the very act bathu ngadingisisi intaye ibanjelwe kwakumele kubuye abantu abangaki
bafika lo muntu oyi-1 bathi babethola kathi nta ulapha nto wena uyanga wena hlala la wena phuma la wena wabe phuma indoda lwana esibuya la ise right la wabe esedobhilitshe sabe phusha umama lo befika uJesu bathi asihlala thina salawa nguMoses just bathina abantu abalawa nguMoses angikwathi wayebabizele ngapha entabeni khona endleleni wababiza bodwa eceleni wasebalayisisa wathi lina lilungile izoni lingazibamba likhande ngamatshe bathi uMoses wasitshela thina Jesu wena ongazaba thina kwathiwa abantu abanje sosibakhande ngamatshe kodwa uJesu wabakhangela wasekhuluma enye into engicabanga ukuthi ngawe wayikhuluma kithi la kongonakala izinto wathi yena uJesu hayi ngiyalizwa madoda ongela sono phakathi kwenu ngamkhande ngani ngajikila itshelo lokuqala ngiyabe sosebetshintshile inkulumo besitayi indaba kayisithi la phela sayisibanjwe but lo ubanjiwe lo indaba Jesu hlala endabeni indaba la sisemhlabeni wabantu abayizoni kodwa balesibindi sokukhanda ezinye izoni izulu alila problem ngezoni abantu emhlabeni babale problem ngezoni bona beyizoni izulu livula izandla zonke ukusindisa umuntu ikuPaul esithi esiphambanweni God was in Christ reconciling this world to himself. Ingilosi zonke zikhangela uplanet Earth zibhizi mdala ukuthi sisindiswe. Umoya oyingcwele ubhizi ukuthi sisindiswe. Abantu emhlabeni yibo abangafuna abaya abantu basindiswe. So kwaba sebethwela manje bedlule badopha intabeni leni ileboneleni senketha la bedlule badopha khona ba omunye wazobona nelakhe lincane walilahla wadopha elikhulu Don't just hayi la problem la ngiyambona umama lo yisona nje but ngini khona ongela sono kamjikijele uqala eqeda kwabo tho uJesu wasiphutha phansi wabhala ngomunye wakhe amen wabe bhale ochasisayo ukhuluma indaba yothando ithi nga uMlamleli Mthembo wayebuye ezocheck ukuthi uJesu bhalani nxa kathi uJesu ebhala ngomithi mina ngangafiki mbone kubhalwe mithi ngambona sokubhalwe Mlamleli Mthembo lawe mhla ka15 azabhalo bhalathi uNkulunkulu nxa ungabali izono zethu ngubani ongama phambi kobuso bakho ngala engahlala phansi umlimi abhale ngama details wonke lawo ngubani ongahlala leyazi ukuthi umlimi ulungi emhlabeni mama ungenzakala into yabona isijikelo ku H metro ku B metro ku chronic umuntu ayangiswa alawunti TV ngaka uyabuyibukela unjani ngabe umlimi unjengathi mdala uthi uvuke kuseni ubone isibhakabhakeni ukubhaliwe engawe ungakaboni uze umntana wakho esebuya thethi ibizo lakho likhona phezulu uthi uyaphuma ubone nanti yana le list yezono ongazenzanga last week ozenze namhla kuphela ngubani ongama bathi wasekhetha ukuthi ngangabhala wathi ngingabhalile ukuthi kubona abantu abaningi wathi mbhale phansi la enhlabathini kungabuya isivunguzane kuyacicha kumbe lami yabonga ukuthi kuciche kaphileli ukuyangisa abantu uphilela ukubasindisa kaphileli ukusiyangisa
uphilela ukusikhafela kaphileli ukusiyangisa uphilela ukusigcina silesithunzi wena ubonani ungafihla umntwana wena but umlimi uyavuma kufihla kaloku umntwana kufunde kuze kukhulelele kunasele esenzele ukuthi wena ungayangeni but ku business yokuyangisa abantu ngisathana but ukuze abantu abayangise bayangiseke usebenzisa abantu asivumeni ukuba ithule enhle esandleni sika Jehova singabi ithule esandleni sika Sathane siyangisisa abantu ngantshela omunye umuntu uthi nxa ngumKristu right oyekhaya ezulwini ngakumelanga ubamba iqolo usithi mina ngithi ibhadla mina nathi ibhadla vela ngilasifuba esihlala yini idoti bonke abangela zifuba esihlala idoti abathi ibhadla basebenzela omubi ngoba esika Jesu siyayihlala idoti okwenzela ukuthi wena usindiswe igama lenkosi lidunyiswe amen kuthiwa uJesu abesesukuma thena sebehambile sebethi amatshe angasamatshe la asalezondile ukuthi asasebenzanga wabekhayela ubaba lwalehlezi lapha wathi mama bangapha bakulahla wathi abakho uJesu wathi na lama ngikulahle go and sin no more Luke chapter 7 kube kuthuthwa umunye umama futhi shu yahamba wa umSamaria sesikha yedwa amanzi abantu sebelungisa iclub yokumchaya yazi abantu izagulu bazithanda navela umuntu ngiyamchaya umuntu njani asambe semchaya yahle mfike umdonso ongamadreads wakhe ukona umdonso ngimchaye wayeta ivela zonxa sebepheka yena ahambe esikotsho yedwa uthethe uyafika esikotsho athole kule ndoda ehleziyo indoda yakho la inguJesu amen Jesu bese sithi yena ngicela unathise umama lwana bekhangela uJesu swathi it's like you don't understand amaJuda lamaSamaria kanjani kwaba uJesu ayihamba nabafundi bonke bengu12 amadoda angangama ngu12 abe sihambe siyawo sekusile esiyathenga ukudla kwabantu abangu13 bona 12 lo Jesu 1 wabe sali Jesu ehlezi so emthonjeni wabe buya umama lwalo umsabane ebuya wani kwazi umhlaba uJesu wathi elunginathisa mama lona athi le imhlolo sibile hlolo kaChata uyazibona kuhle wena baba la uyambona kuhle mina ngingumSamaria wena ungumJuda amaSamaria namaJuda kanjani manini chiya kuneni ngilande into la uJesu abesesithi kumama lwana zwana baba ngabe uyamazi ocela amanzi kuwe nanguwo ucela amanzi kimi umama lwana athi hey angihleki kodwa sinyamangala one umJuda 2 umthombo lo uyatshona lo wena ulanto yokukha kodwa uthwena ngayime ngicela kwamanzi sonke lapha sizobe sandika sinjengomama lo umSamaria ngabe siyamazi zethekelo sinusileyo la ngasi yasigicela kuhle ngayizwa abantu besibona hayi bese benihlupha abantu bechurch wathi ngiphonga ukuhamba nawu lokunxuswa every Sabbath kuthiwa ose church ongaboni umuntu okunxusa
umama lo wayekhuluma le ndoda wabona umSamariya. uJesu wathi hayi okwenza singahambi sonke ukuthi ubone umSamariya. Nawe uyamazi okukhuluma naye. Ngangosicela manzi kimi. Xa abantu beqoqodela bekunxuse church asobantu bechabalala. Lizulu elincingana lawo. Ungahambela ukubathabisa sabela uyihle kubisa. Uyazuthi baxoxa. uJesu asaye phambili athi uyazithi ngicela uyebiza umkakho. Abe sithi angilandoda mina. Ungakhuluma ufuna ukukhuluma angilandoda. uJesu wathi hayi enduqinisile xa usithi awulandoda. Ngoba wena usuka lamadoda amangaki lo ichile endlini yakho isiyo yakho. Teqeda khona. Alike ndimangale ngawuje umama lo wayixoxa lamadoda lana abamba umama lo. Bathi sifuze ngabomani vele siyakwazi. Abafundi bathi befika bathole esemkhande ngamatshe eyi1 wamjikela lemthonjeni. Wagijima umama lowana waya edorobheni elilabantu abesabayo. Abantu ade babalekela, abantu ade sebemthethisa bamnika amabizo. Wahamba ngoba esehlangene le ndoda amadoda. Wathi madoda bomama indaba yabo sazibani sayikhuluma mbayi emthonjeni kule ndoda engitshele ngikho khona. Ungahamba eChurch uzokuchunyayela ivangeli liqonde wena wathi malidumisa igama lenkosi. Ngoba umlimi akufunayo ukusitshela esikho khona ukuze asambulile. Hathi ukuthi asiyangisa. Hayi lwami lentshumayelo eqonda umuntu. Ungabona intshumayelo ubuye eChurch iqonda idonki usendaweni eRome. Mele intshumayelo iqonda umuntu ukuze umuntu aphenduke phela umuntu nguyofunakalayo ezulwini. Bawe sebebuya lawo babalwana. Kuthiwa ababuye besithi bake bezobona indoda etshela umuntu lo ayikho khona. Wayefike sithi nawo uJesu kuthiwa eqeda lapho washo wava indlela. Bathina bengasakholwa umama sebekholwa amanzi kaJesu. iSamariya yamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi. Ngakulandaba ukuthi abantu bakhulumani ngawe, okulendaba ukuthi ngawe yamazi okubizayo. Nango omunye wokucina. Luke 7 lizazibalela ngikhaya. Kuthiwa uJesu uyanxuswa ngomunye indoda okuthiwa nguSimon afike bahlala endlini yakhe. Ngabe hlezi sokube kuthutsha omunye umama ethwele iperfume engaka so perfume. Ngalezo perfume. Ayisho ukuthi fa njengeduma iyabonga. Phela abayenxa sifaka iperfume yathi kumbuse kulala amahu. Yona ibomthi pa. Wabe buye foyi vula so ethela uJesu kwanukelela indlu yonke. La. uSimon wayehleze ecela kaJesu so ehleze ecela kaJesu Simon bezirelaxele endlini. Nxa umama lwane ebuya so kuthiwa uSimon wavika so wathi wabekhangela uJesu tho wakhuluma phakathi kwakhe wathi alubundoda uJesu ngumprofeti abekwazi ukuthi umama lo mbambayo umuntu onjani. Ngala esevikile ngawusho wasukuma waphuma ngoba umama lo isoni. iChurch umhlaba omakhelwane sethekele nxa uthe ungena lapha abantu bakukhangela bakuvika. Wabona becheda bonke ebhentshini so uhlala wethu. Lake nazethu kwesisikhathi uyathi ubuya so ubona ukuthi abantu laba bakhuluma ungezwanga. Ukubone ngamehlo ukuthi indaba mbani. Ngawa sakubone abantu bake bakubone wethu.
sibavika abantu kufakwa imithetho ethize ubane engangeni lapha ngenxa ukuthi ulalokhu uzibane engenzi lokhu ngenxa ulo bakuvika abantu bonke bantu balituyiza igama lenkosi kunendoda engaviki umuntu igama layo nguJesu. Xa sivala uAdam wathethelela, uManase wathethelela. uManase wayengakushaya ngombani uManase? uManase wayekuthetha lichoni, wahamba wathwasa uManase esechaba abantu umbane ebhodla so ebhema into zakhe. uManase wathethelelwa wabiselwa esikhundleni. uNebukadneza wayakudla utshani wathethelelwa. uDavid wathatha umfazi womuntu wabulala lo muntu wakhona wathethelelwa. uPaul wathethelelwa. uPeter waphika uJesu, Jesu ehlezi laphana. Phela uPeter wahamba soyelandela uJesu, uthe sothi umlilo. Omnye umama wabebona uroba ibedlula so nangomunye la elongwe ngweGalile la wabehamba la. Nxa litinda uJesu, thathani la indoda la liyenze njani? uPeter wathi kumama, wabe suke siyabotha omunye umlilo. Wathi lapho sosibambona babe mqamba kumbe ngusemama kumbe ngomunye. Hey na uPeter wesithi mama asazani kodwa singajayela. Okwesi3 bambona futhi bamqamba. Wabe sithi wena zwa iBhayibheli ithi wazwathuka ngazi ngwayithuka umama omqambayo. Kumbe wayesethethisa uJesu. Kodwa wayekhupha inhlambe ekhuluma so esebhubhudla namagwebe ephuma kuyo kumhlophe lapha zathi so eqeda lapha ekhotha umlomo. Abantu bafana namama, abantu bafana emhlabeni, abantu bafana sonke sizalwa nguAdam. Kom uhamba uqamba abantu kodwa uyahlanya yini? Xa unama problems zakho uyasitela sikuncedisa kumba nangu omunye la ubengiqamba la. Wachinga wamkhwatha wamngenela wamkhakhata. Uteqeda lapha iBhayibheli lithi kuLuka uJesu wachibili wamkhangela. Inhlamvu zamehlo kaJesuzaconnectana lamehlo kaPeter. uJesu wasend the message. What? Don't worry, ngiyakufela kusasa. Wamthethelela. Indaba yanamhlanje ithi akulandaba ukuthi ubhuqe ngaphi isono siphi. uNkulunkulu uyathethelela. uNkulunkulu uthethelela ababanjwe red handed. Kuyikhothi yomhlaba yahleki yahlanya. Lina ulingathi umuntu ulimbambe efebe kuye yedwa mbale buya lo muntu wakhona. Ngayi indaba yakho umama lo ukuremind. Ayikapheli. Kusamele lo muntu okadelayo. But uJesu washwa iqeda khona khona. Bible lithi uthembekile nxa sizivumo yasithethelela. Amen. Bengaba abantu bengakuthetheleli but yena uthembekile. Amen. Ukhona alandaba mbuyisethekeli kumbula ilunga lebandla othi Jesu kukhona endaba. Nxa benganzingela bengangidobha bangikhande ngamatshe. Bathi ngiyabonga ukuthi kulawo othethelela. Kulawo owamukela. Ucela ungamukeli. Uyisethekeli ulilunga lebandla wake wakhonza wabuyela emuva. Nanti ithuba lokubuyela kuJesu. Nanti ithuba lokubuyela kuJesu. Ngingomkhulu umoni. Ngasihlabela ulesifiso sokubuya kuJesu. Ngasihlabela uthi Jesu ngiyabonga ukuthi ulaleli ukuthi abantu bathini ngami kodwa uyangamukela ngingumntana wakho. Nxa ukhona lesifiso sokugiqela impilo yakho kuJesu akunike ipage elitsha empilweni. Phakama selo mthandazo. Wafunguma
sizayiqedisa ivesi yethu yokuqala. UNkulunkulu uthena akukhathalekile ukuthi isono sakho sinjani. Come, let us reason together. Sethekela ukhona ufuna ukwamukela uJesu njengoNkosi nomsindisi. uNkulunkulu xoxisana lami, khulumisana lami, ngingumkhulumo. Uke wakhonza ubuyele emuva. Enye igroup engithanda ithi woza kuJesu noma umaniniki. Ibisiqhubeka ithi ungabuya kuJesu kangeka kubuza ukuthi wawusenzani. Ungabona sebelabantu abakuhlalisa phansi ukuthi wawusenza ngabantu abafuna indaba kuphela. uJesu kwakuhlalisa phansi. Uthi wena ngingomkhulumoni sengibuya kuJesu ngicela ungamukele. Nxa sihlabela ubuye phambili ngapha. Ufuna ukwamukela uJesu oqala njengoNkosi nomsindisi. Uke wakhonza wabuyele emuva. 92 baxolelwa izolo. Uyaxola la namhlanje. Woza phambili sibe lomthandazo. uNkulunkulu asenzele kuhla sikhuleke nini. Babolungile osezulwini. Siyabonga ukuthi uNkulunkulu wethu, siyabonga ukuthi business yakho i1 kuphela ngoplanet Earth. Ukuthi bonke abantu basindiswe. Esesikwamukele njengoNkosi nomsindisi umhlaba ulamagagasi, ungavumi isitshelele. Sigcine icilo ngolize likhaya. Sincedisana lezulu okwethu kuthaba ngiyakwazi ukuthi kuncane. Okwezulwini kukhulu kuyamangalisa, ziyahlabela ingilosi. Lathi sivumelana lazo sithi lifanele iwundlu lahlatshwayo. Ukuthi lidunyiswe namba abakukhethile njengoNkosi nomsindisi. Zigcinele bona, bavikele indingeko zabo uyazazi, babusise, bapha ukuthula. Ubakhangele ngelihlo elile favor impilo yabo yonke. Nxa usiza sibe khona ekhaya ezulwini. NgoJesu siyakhuleka, amen. Asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini lapha emhlabeni. Siyabonga ngelizwi osinikelwa lona ngaleli sabatha. Nkosi sikucelayo ukubana sengani ngalo singakhula ekukholweni sikuzwise ngcono. Siza kuwe kungelathola uhle esulwenzayo. Nkosi sonke sonile sisilele enkazimulweni yakho. Sithethelele amacala ethu. Usifundise lathi ukuthethelela. Usifundise ukukwethemba lokweyama ezingalweni zakho izikhathi zonke. Nampa abantu abakho asebukhethile njengenkosi lomsindisi. Baqinise ubagcine besesandleni sakho. Bavikele kuzo zonke izinkulumo. Ubavikele esitheni singuSathane. Ubapha amandla ukunqoba isitha ngoba kasithokozi nxa bekukhetha njengomsindisi. Nkosi sizakwehlukana kodwa umthandazo wethu ubana ungehlukani lathi hlala lathi. Ungazwa sithiya sisodwa sigcine izikhathi zonke. Ehlukana lathi nxa siya kulunch siphenduka izinkonzo ziqhubeka ngosuku lwakho ingcwele. Nkosi tshona lathi usibusisa ngendlela ezehlukeneyo. Ekupheleni kwakho konke Nkosi sikucelayo bana amagama ethu bekhona ekhaya ezulwini. Kanye labo bonke abazawukhetha njengenkosi lomsindisi ngoJesu wasifela esiphambaneni siyakhuleka, amen.